Uba Erwin KSM Sutra, Chairman ka Joint Action Committee on Border of Meghalaya, Chakbam, ulakano bak Sarkar Meghalaya Democratic Alliance (MDA), hak jingalam ka National People's Party (NPP) ka khendau thala ka Meghalaya Land Transfer Act 1971. Habakanto igur kompenbait kaput apdeng ka jela Meghalaya bat Assam, hak balai soiru ka MOU, long baladak Sarkar shubu kam yo ban ai chakai kibriu na thami mulang European Ward adu ispo akar kan sasyem da ka chaka nakanu ko hima bat kin muncur bait da ka MOU. Dak ba pentep bu labu cingicor kamar ke Deputy Commissioner East Coast Hills atau ke Nongrem bagi beliau bahasa atami mulang ki penkenyi kendon ke Meghalaya Land Transfer Act 1971 berbanwang ru iki kat kum ketika act ulang bak Sarkar khendau thala bak Deputy Commissioner kamsyam lale ai lasang liski anda ki kwa ban aja kai kanu no subu ikati kam themator kimyo jaka hapo yu sipo ikar ka balahe do jaka hangno no kin declare bang ngin sim no na jaka tribal hangno no kanu no hima hangta kin supas baik dekat MOU buat kin yasan dekat MOU buat kalmator nanta kin sayu nga file ya ka petition under the Land Transfer Act hanai ka Sarkar MDA ka khen dau thala ya ka Land Transfer Act ka DC ka klam sim macam kidon ki legal implications sangta ba ka DC ka sim macam na lor kata kada menta la di pipa ya kata number I'm talking about issue of land menta ka ikacing ya kalomba PI legality, illegal settlers. The Land Transfer Act would have identified them as illegal settlers. But today you cannot identify them as illegal settlers because they have not been declared under any act. Terkadang kumta kaset eka principle, kaset eka president, ya karukam terekam ke Sarkar, bahwa saya lesngi don nom teri Sarkar, ubom dan jaka, ubom dan puta unman benwang, ay jaka ina, ay arpulak ina, nan tahu eka yang kaset. Kata ketika ini. Hang nero sekawai pada kebaik kalong ba the laws ki an ki bala thau banyada ingi kum ka Land Transfer Act kum ka article 263 jong constitution krem shim me kani ba ban trai kam da kalanti ko bade